Thirikari kuhitukira ministry ya ugiteri wa thiini kwanirira kung'ethanira na aki aria makoretwo makiagarara mawatho na mitaratara ya miako ikiranira kwambiriria kwa mungururio wa maabitha borithi na nyititemi wa gwethana na aki aya. Na aikari ao Ngatarongai kaunti-ini ya Kajiado kururungana magiteta ni guthuka kwa barabara riu makiuria Governor Joseph Ole Lenku gutigirira barabara ici ni ciathondekwo kuona uthondeki wa barabara ni gatagati ga ciiraniro iria ameriire hindi ya kambeini. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a wagaki wa Muthoni ni mwathiriri witu na njira ya ciko. Tukiambiriria kamiti ya mwanya iria irathuthuragia commissioner wa kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC Irene Masit ni thiete keheri-ini niguo kuhariria riboti yao ya muthia igie itua riria commissioner uyu egutacokirio thutha wa kamiti ino gutiriha cikaro ciayo cia guthikiriria cira uria uramugumiire. Omuthe wakiri wa Masit niwe Donald Kipkorir ni ateanirie woira urio temanitio mbere ya kamiti no ni wakiri wayo akiuga gutire woira muiganu wonanitie ati Masit ni agararire watho undu uria ungimucungiriria kweherio ta commissioner wa IEBC. Thiko ya muthia ya guthikiririo gwa cira uria uragomeire commissioner wa kamiti ya ithurano bururi-ini Irene Masit irutire mweke kuri wakiri wake Donald Kipkorir guteaniria wira wa wakiri wa kamiti ino Peter Mugia akiendekithia kweherio kwa Masit ta commissioner wa IEBC. That there is overwhelming evidence to prove 3 of the grounds for removal of Commissioner Irene Masit under Article 251(1) of the Constitution. Kuringana na Mugia, Commissioner Masit ni agararira watho riria egemeire mwena umwe wa kiuteti hindi ya githurano kinene kia mwaka muhituku riria endekithirie guthogwo kwa maumirira ma githurano undu uria Kipkorir ateaniirie ta gukorwo gutari wira muiganu ati Masit ni oire murugamo wa kiuteti mugaru na watho. This commissioner pursued the line that election results, the presidential election, need to be moderated because she had a candidate of her choice who, I dare say, was to win, do or die for her. Then every other evidence was that she wanted that they force a runoff through manipulation of results. But the bottom line is that the 11 witnesses basically relied on the affidavit of Wafula Chebukati and what they purportedly saw on television. The allegations are around what was in the meetings of 3 a.m., 2 p.m. and 4 p.m. and the alleged Serena conference. Masit augite ati wira uria umugomeire umanite na ndumiriri uria wari muikariri gitu Wafula Chebukati iria ni tareto cia muhuhu kona aria othe magwetetwo ta gukorwo mekinyitie micemani-ini ya utuku kugeria guthoga maumirira ma githurano kihituku matiaheirwo mweke wa gwitetera. And my lord, it's instructive to note that because basically what they said is hearsay evidence. It wasn't based on any evidence at all. And hearsay evidence is not acceptable, it's not admissible in law. And I invite you, my lord, to reject the evidence of the witnesses that was proffered before you. The evidence of Mr. Wafula Chebukati and the evidence of 2 former commissioners and the evidence of the current CEO of IEBC was primary evidence, not secondary evidence. It cannot be equated as hearsay. They were present, they saw what happened, and they corroborated each other in terms of the allegations that we've presented and before you. They cannot be said to be hearsay evidence. The wise thing would have been for the commissioner to take the witness stand and rebut. Kuringana na Masit, igoti karu niria mwehereirie mahitia mothe hindi ya cira wa githurano kia mwaka muhituku kuria no uria wari muikariri gitu Wafula Chebukati wanyitekanira na mahitia hindi ya utabania wa githurano kihituku guku wakiri Mugia gwetete itua ria Masit kwaga gwitetera kumana na wira wa aira 11 aria mekinyirie mbere ya kamiti ino ta kionereria gia gukorwo na mahitia. If there was anyone of the commissioners who was wrong, then it was the chairman, giving himself powers that the constitution did not give him. Is the only commissioner who was faulted by the Supreme Court, by name.
And those are the issues that were determined by the Supreme Court. A reading of all those issues with a toothpick is clear. None of them address the issue of removal of any of the commissioners of the IEBC pursuant to Article 251 of the Constitution. Kamiti ĩno rĩu ĩthiĩte keheri nĩguo kũharĩria itua rĩa ũrĩa mũthia rĩrĩa makendekithie kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto rĩa kana Irene Masit nĩagĩrĩire kweherio ta kamishna wa kamiti ya IEBC kana nĩakũhonoka. We thank you all. Thank you. Ngirivotera Kameme TV njitagwo Mwaura Wagunya. Thirikari nĩ yanĩrĩire kũng'ethanĩra na aki arĩa makoretwo makĩagarara mĩtaratara na mawatho ma mĩako macũngĩrĩrio nyũmba nyingĩ kũmomoka na gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa indo ũndũ ũmwe na ikuũ. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki no rutire mũkana ũyũ hĩndĩ ya kũhingũra thukuru mwerũ wa mũthingi kambĩ-inĩ ya GSU mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, akiuga thirikari ndĩ gũkira na kwĩrorera a Kenya makiagagio ni aigithia eedi. Thirikari ndĩkunĩra ritho aki a nyũmba arĩa maragarara watho na mĩtaratara ya waki na arĩa makoretwo makiga mĩtũrĩre ya Kenya ũgwati-inĩ wa kũmomokerwo nĩ nyũmba ici na gũcũngĩrĩria hathara nene ũndũ ũmwe na ikuũ. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩwe wanĩrĩire haro na aki arĩa mĩako yao ĩtakinyanĩirie ikĩro o rĩrĩ nyũmba nyingĩ ikoretwo ikĩmomoka mũno makĩria kaunti-inĩ cia Nairobi na Kiambu. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Kindiki augĩte maabitha a ũgitĩri hamwe na anyitite rũhonge-inĩ rwa mĩako ĩno nĩo mekũnyitanĩra mĩũngũrũrio-inĩ ya gũthũrima nyũmba ciothe guothe bũrũri-inĩ, akiuga thirikari ndĩngĩkira rĩngĩ o rĩrĩa Kenya mathiĩte na mbere na kũigwo ũgwati-inĩ. Tumetangaza vita na wale ambao wanajenga mijengo na manyumba ambayo haijahitimu ile kanuni za ujenzi. Our security teams led by the county commissioners must work together with the county government to crack down on contractors and builders who are putting up substandard buildings, and in the end they harm our people and even bring death. Aharitio rĩrĩ frigisheni ya gũthũrimwo kinyanĩru wa mĩako kaunti-inĩ ya Kiambu ithiĩte na mbere na gũtabanio. Gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi akĩanĩrĩra atĩ mĩũngũrũrio ĩno ndĩgũtigithio nginyagia andũ othe marũmĩrĩre watho. Tumekuwa tukitembea kwa manyumba yetu yote na kukagua kuhakikisha ya kwamba yule mtu ambaye hana leseni ama approval, ile nyumba ambayo haijafuatia ule utaratibu, tunaingia pamoja, tunawaambia watu tokeni nje, kwanza nyumba likaguliwe. Hatutaki maafa kama ile tuliona siku hizi za karibuni, watu wakifa na kufunikwa nyumba ikiwa imeporomoka. Wa Matangi augĩtio na gũtuĩka thirikari yake ĩrĩ na bata na igithia watho na mĩtaratara no nginya ĩrũmĩrĩrwo, akĩanĩrĩra atĩ arĩa othe mekũnyitwo maunĩte watho wa mĩako nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Tunataka watu waekeze na walete pesa tujenge manyumba, lakini tufuate sheria. Igongona-inĩ rĩrĩ Kindiki na wa Matangi nĩ manĩrĩire atĩ mbara ya njohi njũragi na ndawa cia kũrebia ndĩgũtigithio, magĩcakaya atĩ rũrĩrĩ rũkirie kũhuka makinya ma naihenya mangĩaga gũtacũkio. Vile tunapigana na magaidi, vile tunapigana na wezi wa mifugo, vile tunapigana na wao wengine nimesema, tumetangaza vita vile vile kupigana na wale ambao wanauzia watoto wetu pombe ambaye si haramu, haijapimwa, haiko na afya na imewekwa makemikali na vitu zingine kule ndani ambayo inadhuru afya ya watoto wetu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.
Kaunti-ini ya Kajiado ni marokire kururungana magitetia kana magiteta ni guthukanga kwa barabara mwena uyu makiria ya Masai Lodge. Aikaria ya maugite rukungu barabara-ini ino ni rucungireirie gukorwo na mirimo undu umwe na biashara kuhingwo. Riu makiuria Governor Joseph Ole Lenku gwika mituki na gutigirira barabara ni ciathondekwo kuona uthondeki wa barabara ni gatagati ga ciiraniro iria amereire hindi ya kampeini yake. Mĩhang'o ya ũkui o ũndũ ũmwe na biacara barabara-inĩ ya Masai Lodge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya mũhuro ĩrokire gũtharara kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa aikari kũrũrũngana magĩteta kumana na gũthũka gwa barabara ĩno. Mũrũrũngano ũyũ ũcũngĩrĩirie mũthĩanĩrĩro mũnene wa ngari ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie maabithaa a borithi kũingĩrĩra na kũhamũrithia arĩa mekũrũrũnganaga. Manze hii road imekuwa noma, hata ukibeba customer huwezi ukabeba customer kwa sababu ya vumbi. Hata angalia vile nimefanana hivi. Customer akikuona umefanana hivi. Aikari na ahũri biacara marĩ na marakara nĩ mahingire barabara na gwakia mĩaki magĩkũmithia thirikari ya Governor Joseph Ole Lenku nĩ gwĩkururia kũhingia ciĩranĩro ciake. For sure, hii vumbi imekuwa too much. Wakati walikuwa wanataka kura, walikuwa wanakuja wanatuambia watatutengenezea barabara, shule, hospitali, maji. Saa hii wamejificha huko, wanakula na kukunywa, sisi tukihangaika. Aikari aya moigĩte rũkũngũ barabara-inĩ ĩno rũcũngĩrĩirie mĩrimũ ĩtiganĩte, aingĩ makĩremwo nĩ kũrigitwo nĩ wagi wa mbeca. Hii vumbi inadhuru watoto, inadhuru kila mtu, inaleta TB. Ukishaoga hivi uweze na date mpaka uoge tena. Tumechoka, vumbi inatuumiza, tumekosa wateja, hatujui tufanye nini. Tumejaribu kulalamika kila mara, hatusikiki. Sasa kile kitu kilichoko ichukuliwe hatua, hiyo ndio kitu tunataka. Atwarithia a boda moigĩte wĩra wao nĩ hotomete athii magĩthema nduthi-inĩ rũkũngũ, nao ene mĩkawa magĩteta nĩ kwaga wĩra. Wanabiashara hapa wamekula vumbi mpaka wamechoka. Gavana wa Kajiado County uko wapi? Tulikupea kura ufanye kazi. Tunataka tuone kazi. Sisi wenyewe tumeumia, biashara imesimama kwa sababu ya wageni wakuji kwa hoteli. Sasa tufanye aje na nyinyi mko kwa bunge? Na ni kazi gani mnafanya kama amwezi saidia mwananchi wa kawaida? Nyinyi mnapewa kura mnaenda kujificha huko ndani. Alafu sisi wananchi tunaumia huko nje. Hatutakubaliana, kama si hivyo usuru yetu ndio tunalilia. Barabara iria cithũkĩte na gĩkĩro kĩnene nĩ Masai Lodge, Ole Kasasi, Kandisi na Rimpa. Tunagonjeka hapa Mahoma throughout. Nao hapo wamekaa wanakula na kukunywa, pesa wakizingiza kwa mfuko Watutengeneze hii barabara bure 2027, hatuwapei kura zetu. Kumbi tukifua nguo asifuriki, tukifanya kitu. Tumejaribu kuomba tutengenezewe barabara, wamekataa, na ndio tumesema leo enough is enough. Tumechoka, tunataka rami peke yake. Ribotera Kameme TV, Gitau wa Wanjikũ. Riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo, ndũgetikĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na matũra-inĩ na kũhungura. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Penta Mabati athondeki na endia a mabati ma kĩrĩu. Rĩu twĩna wabici njerũ haha Penta Business Center, Ruiru, barabara-inĩ ya gũthiĩ Kamete. Wenda kwĩgũrĩra mabati, tũcerere wabici-inĩ citũ kũrigania na Shell Petrol Station. Ũtungata witũ nĩ ũgacerithĩtio nĩguo gũkũhe mweke wa gwĩthurĩra mabati marĩa makwagĩrĩire na thogora mũbacĩrĩre. Ataaramu aitũ makũrengagĩra mabati kũringana na size ĩrĩa ũkwenda.
watua nĩ kũgita wĩcirie Penta Mabati tondũ tũkoragwo na mabati ma kũgita nyũmba yaku kĩũmbe ya gũikara estates ona nginya nyũmba nene cia makambuni na nĩ tũkũheaga warranty ya mĩaka 15 marĩhi nĩ mabacĩrĩre tondũ ũrĩhaga deposit ya 50% balance ũkarĩha twakinye mabati haku nja nĩ tũheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ nyumba nĩ mabati na mabati ni Penta. This February, there's a lot to love on Star Times. Buy your DTT or DTH decoder at any of our business halls at a discounted price. DTT decoder full kit at 1,200 shillings. DTH decoder at only 1,300 shillings. DTH decoder full kit at 2,150 shillings. Offer lasts till 16th February. You can also buy a 32-inch HD Smart TV at 16,300 shillings. 43-inch HD Smart TV at 27,300 shillings. Offer lasts till 24th February. Amazing offers at prices you love. Call our customer care or visit any of our business halls today. Star Times. Enjoy digital life. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Twagicokereria oro ringi thiini wa ikereka ria keri ria mohoro Matuura-ini na kumana gicanjama itura-ini ria Bondeni gicigo-ini kia ubunge kia Naikuru ya irathiro thutha wa family ya mutigaire Richard Tonu gutwara mwiri wake mukawa-ini wa Simon Waweru uria kurerikana arari na thiri wa mutigaire wa shiringi 310,000. Joshua Tonu muru wa nyina na mutigaire akiuga riri no rĩo riuma ikinya ria guthingiriria Waweru arihe thirĩ ona gutuika Waweru ni egwitharite hindi ya mwiri wa Tonu gutwarwo duka-ini yake na igeria ria gwethana nake riaringa ihiga. Walikuwa na contribute pesa ya chama merry go round. So baada ya kuchanga hizo pesa wakati ilifika ndugu yangu apatiwe hizo pesa, huyo mzee akumpatia hizo pesa. So wakati sasa hakumpatia pesa, ndugu yangu akampressurize mpaka kwa DCI, akaenda akapewa pikipiki. Hiyo pikipiki wakati alipewa hakusurrender logbook. Sasa jinsi kwa vile ndugu yangu amepasa away, tukaona ya kwamba tuje tumuone aweze kutusurrender ile logbook, ili sasa ndio ijulikane pikipiki ina belong kwa ndugu yangu ambaye ni marehemu ambaye ni Richard Tonu. So ndio kusudi tuko hapa na atuelezee jinsi atalipa ile balance yenye ilikuwa imebaki kwa deni ya ndugu yangu. Ili tutachukua mwili wetu tuende naye. Ile kitu tunahitaji tu ni hiyo pesa akompensate na aseme hii pesa yenye atalipa ni kiasi fulani, yenye baki itakuja kulipa wakati gani. Sasa jukumu letu ambalo limefanya hii mwili uletwe hapa ni kwa ajili mzee hajajitokeza pale katika penye kulikuwa na maombolezi, ambapo hii shughuli zote angekuwa pale angeimalizia pale. Hatujashuhudia maiti imekataa kwenda. Hao wamekuja kudai ati pesa yao. Sasa tunasema aje kama wakaji wa hapa watafute huyo mwenye wanadai, waende waelewane, watutolee maiti kwa mtaa. Hivyo ndio sisi tunaomba. Kwa hivyo mwenye maiti akuje waelewane na hawa, wabebe maiti waende nayo. Juu sisi tukipata muadhara kwa mtaa yetu tutakesha hapa hata wiki mzima. Sisi hatutaenda, tutakaa mpaka watoe maiti yao. Juu hapa kuna watoto. Na unajua tayari hiyo ikikaa hapo itaanza kutoa. Haya, tugitigana na gicanjama kiu makiria ya ciana 2,000 thiini wa gicigo kia Mathare matire maraingira thukuru o ni kuringana na ikundi cia gutetera ihoto cia mundu iria itabanirie mururungano wa thayo itura-ini ria Mathare nginyanagia wabici-ini ya munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua guku Nairobi, makienda thirikari itashikie ikinya ria naihenya gutigirira arutwo aya ni maingira thukuru. Hamwe na mateta mangi ni gukorwo ati gicigo kia Mathare gitire na thukuru cia kuigana na uguo kuhinga mubango wa thirikari wa gukinyaniria gicunji kia 100% kia arutwo othe aria maraingira thiini wa ngathi itiganite cia mathomo. Ngina wa Wandurwa na riboti ino.
Tracy Akinyi na Mary Mutano mafatie gukorwo maigirite kirathi kia grade ya 7 na form 1 kirumanirio. Aya nĩ gatagati ka makirima arutwo kuma gĩcagi kĩa Mathare arĩa matarĩ maraingĩra thukuru kumana na wagi wa mbeca cia mabataro marĩa marendekana. Mimi naweza penda kwenda shule, kwenda kusoma au venye hao wengine wanasoma, lakini mamangu ana pesa. Inaniuma sababu sijaenda shule, wenzangu wako shule na mimi bado sijaanza kusoma. Umuthi makinyitanira na magana ma aikari kuma gĩcagi kĩa Mathare oro ũndũ ũmwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ arĩ hamwe na Siasa Place, Billion Music Family, Justice for Africa na ingĩ marũrũnganire thabarĩ ya ithaa igima kuma Mathare nginyagia nja ya wabici ya munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua magĩkinyĩra kĩhoto gĩa kwamũkĩra mathomo. Natamani tu serikali tusaidie tupate pesa mamangu anipeleke shule. Kuringana na Billion Ojiwa, mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Billion Music Family, harĩ ciana 10 iria ciekire kĩgeranio mwaka mũhĩtũku itũũra-inĩ rĩa Mathare, 3 itirĩ iraingĩra thukuru. Mathare mzima zaidi ya watoto wenye wali sit for national exams walikuwa 3,000. Kwa hiyo 3,000 chini ya 1,000 ndio wameenda shule, so wengi wako mtaani tu. Ndina ciana 20 uguo na 5 aria mena max 368 max 366 eke tuge othe no ta 333. Maureen Akinyi arauga aciari aingĩ gũkũ mehokaga cibarũa cia o mũthenya, agĩtarĩria atĩ gatagati ga kũrĩa na mbeca iria mwarĩ arabatara kũingĩra thukuru ndarĩ arahonokia ona ciringi. Nikienda shule niliitishwa 18,200 ndio aingie kwa shule na vitabu 21 na hizo zingine za kusoma. Totari basari iria turaheo ya shiringi 5,000 na basari yo nduri shua kana ni kuma kana ndikuma to ne to apply kana ikauma kana ikarega kuma. Itora ria Mathare rirerikana gukorwo na unyihu wa thukuru undu uria ikundi cicugite urabatara gutangikirwo na ihenya o ta uria kwahoteka angikorwo thirikari ni gukinyaniria mubango wa igana kwa igana wa arutwo aria maraingira thukuru. In the policies tunaona kuwa they want 100% transition, lakini ukienda kwa ground unaona kuwa ni tofauti kabisa. Haiwezekani. There are not enough classrooms, there are not enough teachers. Challenges ni mingi sana. Maya mokite riri ministry ya githomo yugite no irathi na mbere kurutithania wira na maafitha a wathani wa matura gutigirira ati arutwo othe ni maingira thukuru. Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang akiuga gukinyiria riu gicunje kia 98 hari igana kia arutwo aria mekire kirathi gia 8 thiini wa gitaru gia gatagati ga bururi ni marikitie kuingira thukuru. Riri gicunje kia 90 na igire hari igana kia arutwo aria mekire kigeranio kia KPSEA marikitie kuingira thiini wa grade ya 7. As we move on this, you will be seeing quite a lot of actions from our county commissioners, our deputy county commissioners, our chiefs, together with our education officers, making sure that our children have transitioned from grade 6 to grade 7, and those who did KCPE from class 8 to form 1. Hadoini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Wadiro. Muthia ngucanio iria ikoretwo iho gatagati ka governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza na MCA za bunge ya county no na ikinyire muthia umuthi o ni thutha wa mihango ya kurehe mieneno yeri hamwe na iria iratongoragio ni munini wa president Rigathi Gachagua, senator wa Meru Kathuri Murungi na minister wa urimi Mithika Linturi kugia na maciaro. Akiaria na andiki ya mohoro thutha wa mucemanio wa mathaa merĩ, speaker wa bunge ya Meru niugite ni maiguithanirie kurutithania wira na governor Kawira niguo mahote gutungatira muingi wa county ya Meru. Speaker wa County Assembly Bwana Solomon Bundi, maana ameitikia na wakakubaliana na waheshimiwa wengine ya kwamba Meru County is bigger than us all. Meru ni bigger kuliko sisi kama viongozi. Kwa hivyo tumeamua ya kwamba maendeleo ya Meru na kazi hapa Meru ni kabati.
hakuna kupumzika tena, tunaenda kazi na tumeweka yaliyopita yote kando, tukaamua ya kwamba tunaenda kufanyia watu wa Meru kazi. Na kwa watu wa Meru ambao wanatuona na kutusikiza, we have agreed that what is available for us, that is the 10 million that is there in the budget, to utilize kama waheshimiwa, tuingie mashinani kuanzia kesho. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sisi yaliyopita ni past. Kwa hivyo tumeamua ya kwamba hakuna mtu atakumbuka yaliyopita. Yule alikuwa impeached, wale walikuwa na impishana, yote tumeweka nyuma. Tumesema ni kaende ya maendeleo na kabati ya maendeleo. Kwa hivyo tunafuraha siku ya leo kuleta ujumbe kwa Wameru ya kwamba we are one. Na tunaomba walio nje ambao walikuwa na celebrate maybe disunity wakae kando kidogo, maana tunasonga tukiwa pamoja. Hatutakubali kuweka tena nafasi ya watu kuingilia katikati yetu. We've kept our personal interest kando for the people of Meru. It is not about us, the leadership, it is about the welfare of the people of Meru. And it is the people of Meru that have won. Hakuna mwenye ameshinda, hakuna mwenye ameshindwa, ni Wameru wameshinda. Tunasema asante kwa President Rigathi Gachagua kwa kuona ni vizuri Meru iongee kwa sauti moja. Tunashukuru pia sababu ya Excellency metengwa katika bajeti ambayo tulipitisha 10 million kwa kila ward, kwamba MCAs waanze kufanya kazi na hiyo pesa, na kuanzia kesho tutakuwa tunaingia katika ofisi zote za county ndio Wameru waweze. Riboti iyo niyo yatutirihira mohoro maitu kwa ihinda riri, tukiri na mangi tuguthagathagiire thiini wa mutamburuko wa mohoro thaa 3 cia hwaini, tugagikwendithiria wiroreri mwega kurumirira tabarira iria kurumirira ya nditimurano. Ni ndirona Maina Kihumo ehari giteo we na ageni ake aria makigeneire studio cia Kameme TV. Nie turigicemania thaa 3 ngaikwendithiria wiroreri mwega. Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tumana wa gaki wa Muthoni, mwathiriri witu na njira ya ciiko.